Kubanza gusenga ishengero mwege muhatugenda mugenda basha mu nzira yo mukiyaga hanyuma rero Satani n'abatwe bagabo ni babi iyo bagiye bagiye gukora ibikorwa by'Imana bikanga batega umuyaga uyakuraho tugado urazumbagira uradobagira tubakumwe badutabaye mugabo Yesu we yabibonye hanya rero tumwakiragize Yesu aba yabibonye arade n'abantu batararakana Yesu abizi sigono none kandi Yesu kora ibintu mu busa jewe igihe kimwe nasenda amasengesho y'intengenge umuntu yaraze ngo mwari ngo mfase usengere kuko jewe ndagomba kana ati bane mama use imyaka ingana ngo irasika 70 uri mu byo abantu bize kino gihe atari sara abagabo Elizabeti byaka 70 yo habimuhitana ariko Imana yo inashoye irangire bihindura Yesu nashima cyane hanyuma rero Yesu rero abonye bari mu bipfunda niyabanze kurangana amato kuko byose biramushobokera n'amazi arahinda akaba umusozi Yesu akagenda atumereye iki gutabara abantu biwe mwabuze jambo Yesu avuga ngo basoma ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abe abigishwa banje kandi muzimubatirize mw'izina rya Data twese n'iyundi yamwemuye ngo mubigishe kwitondera ibyo byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose uzakomera wisi no mu kiyaga n'abatari kumwe mbona nkubone bari kumwe asabaragenda Yesu nawe asaraza agendesha amaguru ku kiyaga bamubonye mu kirundi bavuga ko ahumoro yandikiye ntibwuma babona umugabo agenda ku mazi ati karabaye adeye igihumbi cyo kiraza kuko ntibari bwabibone reka tugenda turiga naho mubona abantu biga hari ibyo tutarabona mutarabona hari ibindi mutarabona none bari bwabona umuntu ageretse amaguru ku kiyaga badona atambutse wishinzwe igihe bakabwira ngo nimuhumure nimuge mutinya nijewe Petero ati ubu ni Yesu kabisa ati mwigisha nimba ari wewe mbarira nze ahondi ndagusanga ahondi ati ngwino kandi Petero rero Yesu nashimwe naho byagenda biramugora yararinda kabisa akatambuka kandi byarakunze mugabo akagaragaruka haze nipfunda hanyuma rero hadi atatangura kuroga mugabo ndakunda Petero hari abantu barotse bagenda barotse bagiye mu byaha ntibatabaza barabihora ariko Petero arotse Yesu yatabaza ari nabara mugezi yumurere tabaza Yesu isara gutabara asa gufata ukuboko amusaya mu bwato umuyaga uraca Yesu nashoboza ari ibintu yigira ibiyaga imbere yacu yigira imipfunda gutabaza Yesu yahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi kandi muri we niwe aharira ibyaha byose niwe ahindura abantu bakaba ibyaremwe bisha iyo umuntu amwizeye tubandanye usome intumwa igitabo cy'intumwa turabona ububasha bwa Yesu intumwa tuzishenda tubona ibihiga abantu b'Imana rero iyo bakidijwe bakamenya n'Imana Bibiliya ngo inyonga z'Uhoraho tw'ubugororotsi n'amatwi yiwe ayabandi gutakamba kwabo dusome hano ibyo kuri intumwa tuzishenda turi ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'icenda Yesu yereka Sawuli mu nzira ajya Damasiko
ariko Sawuli akigenda afuhagira afite abigisha b'umwami ingo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete byo guha amasinagogi Damasiko, kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajani Yerusalemu mu ngoyi. Maze ariko aragenda agira shike i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru, umukayanganira ijya nino, yikubita hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, ubigira iki? Aramubaza aturinde ga mwami, nawe ati ni jewe Yesu uwo uri kurahiga, ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi, maze akanuye amaso ntiyagira ico abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko, amarayo gatatu atabona, atacarya, atacanywa. Ananiya abatiza Sawuli. I Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya, Mwami Yesu aramwiyereka, aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati sabwe mwami. Umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse, ubarizeyo urugo rwa Yuda umuntu yitwa Sawuli Taruso, kuko ariko arasenga. Kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira hari, amurambika kw'ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramwishura abyinabi nyinshi yagira abera bawe i Yerusalemu, kandi nino afise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose. Umwami aramwishura ati va kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami.